toi whaatalo whātu talafola Radio Samoa o si mai ala whaafonga tala o le nei fwoi tai au. Ua tolopola whaamsinongana no fwoi e se tasi o whaatonu na whaafua se ia o na umalo na soifua na nafi. O le ua maliu na pa uma le iloai se mea o whaiona tiu te whaatonu o le whaamsinonga whaitu māloi manu kau. E le imanu ia ngā luenga la veai mai ua ina maliu i lea lava no fuanga mai masalomia o se mai oso. Au mai eima wha mai sengal matanga luenga o wha msinonga tawala mai le pule ia Chris King mo le ainga o le ua maliu. Ua walau mai le food safety e toi wha afo i te tonu ham le pestles ona o se siama ua wha leanga nai. O ham ua mai a wha apepa ino le pestles champagne ham no lo saumal po naivi, boneless ham pieces, ma ham ua mai a tipi to low, o pestle sliced ham o lo iela used by date o mai le hasona nafi, o ham umanei le te tau na tau mawhaina, o nei ham o lo whaatau i nei supermarket tel pack and save, Four Square, ma le New World i le South Island, whaapei manisi o whale o loa, i vaenga i se ese o New Zealand. Whaamoni ai Melinda Sando o le New Zealand Food Safety, e te tauna whaafo i mo le toi maua mai o le refund, ma o le siama o le listeria e o onga o na awhianga i tangata mātutua ma tina mai tanga. O le nei ngā yoinga na amata wha i loa le company le Pestos Rye Bacon i le mai a mawai o siama e se tasi o tangata whaatau. O leo le a ato o le tausanga i le ia I lava se isi wa mōli el mata upu na whanai nai le tina ia me fisi I hoi, 5 tausanga o whewhauna I mangele. La susfulimo le masina fowe ato I le tausanga talo na tangata waleina le tina I lona ainga. O se teimi tele ma ua tu ufesili ai sui le Polynesian Panther, pe aise a ea wa tuai ai, ta ue will ilolahia I tala ale Herod, ana whaapea o se a aile no nofo ini tangata papae a tonu o lewa no maua se tala. Lo te ena leo ia whaamtalanga ma whailo mai, leo whaingo film ta upu. O le tinale nei sa mata I lana TV le potu malolo, ma sa whana tu I whafo o lona whale lata le tolu I le waweao mai masalomia na whana se. Ai I ata na whaalau I loa leo I le masino o ke topo o le tausanga nei, o lo maua mai e mea po ata le CCTV se BMW sedan model luafe ma iwa, ma o nuu no ia I lea ta avale I le umatangata vale ino le umaliu, a ngai mai whavau nei o tahu, wha solo toi o tara, ma wha awa watu I Dawson Road se I o aina le tuava ai se meo Flatbush, e le o whaingo fie le aingo le umaliu le umi o whaatali, mo se tali o suenga lo whaiapea. Ua saunole te mai tai pale Mia Jacinda Ardern, ta tau I le safety warehouse na whaato ese, e tali tonu Jacinda e I le leile whaalawi loa le kampani sa whaia, lea ua to a te le tangata ua ti ngā ma a fia. O le mta upule nei le ngata ua tu whaata sia le saini ino se petition, whaatalo sanga I le kampani e to e whaaliliu tupe mai vouchers lea na to ulo mai le vani modimo. Whaaulu tangi le tū la fono e tusa male lolomi whaaso le tū la fono o tupe pepa. A o nisi, ua whaato ai atu ala tu talo sanga le komisio pisinisi, e su e pēna soli le kampani le tu la fono ve whaata wa inga tala whiangai. Tu whaata sia talo tai au wala talata I le ono se lau I lato, ua mai a saini le petition. Ai mai le lo ia Susie Kilty lungo tala le tio New Zealand. O le ofo mai o whailonga ma mea alofa e le whaatau na uina, o se soli tu la fono lea. Ta ua fo il komisio pisinisi e whawhaitionga ua whaaulu atu whaasanga le kampani, ma o le tu o loo hanga I eiso e suenga pē whaamata na whaamalia e whaasalaunga whaapisinisi le safety warehouse, pui ngol tu la fono mo whaatawa inga tala whiangai. O le aso na e whatu a umatu, leana to te leena whaasesei na le se lau afe tala cash drop, leana umane o vouchers, for linga I tupe pepa 5 tala, ai le o ni tupe moi. Ua iei le fuafuanga leo o le atalo se fonotanga makengi I Hawke's Bay se I whaatala no ai le tele o so whainga o lo tūlai mai pēr. Whaatupla ia pēr o so whainga I Hawke's Bay wa e aise tō whai le ofisa leo e whaatala no le nei mata upu I le vao le ofisa pule nuu mataitai o kengi. Nai vai aso le mamau atu reportia mai e o so whainga whaapapaila o malosi Napier, ma o so whainga na tatui ai tu low wha o ngāseanga ese I Hastings. Sa wai le aso sa whaato a umatu, le fo ina yeise isi fa ese inga I lunga le ala tele o ngā tutonu o Hastings, ma tatui yeise ta mama whaamanu alia tinga aina. Reportia leo, le ta mai le iso na sotanga I kengi na o so whaia, ma o e na whaile nei le alofa o loo la e ina umato ninga la lato kengi.
E se mai mta uple nei, whaapea fo i le isi oso whaingan tū lai mai flax mea i le whai unga le vai aso. I nei pia lava i le vai aso tālu ai, lea fo ina ripotia mai e se isi tau whana na wha ata ma wha pāpā mai tutono se ta vale, ma i tali tonu leo leo, fe so ta i umai kengi. O le whailo inga wa talo nei o lo wha moe moe te tauna whai e le vai aso le nei, ma o wha talo sanga i fo i male iei o pule nu e fe so soani le ngā luenga leo leo, ma le tau singa o le file mua o tangata lau tele. Tala whaai o le nei tae ao, o le uti uti o whaia o ngā moa o ngā inu i tua, wa wa ai ai o le a wha o ngā ina o ngā e whaia online. Whaamaunia mai le Presidente o le Areas Schools Association, Stephen Becky tala le tio New Zealand. E le to o tele whaia o ngā wa apala yatu ia wanoa whai ngā luenga, i nisi o a o ngā no i tua, ai mai se lava, i mata upo i eile saientisi, mali numera, whaapea ai ma wanoa whai ngā luenga si nia moa o ngā tūlanga lua. O se mafuanga o wa ia o ngai mātua Canterbury, o le a ofoina mai a o ngā online mo mata upu o leini whai a o ngai le tausanga fou. O le tapu ni o fe malanga inga whaavau malo, o le isi lea mafuanga o le mawhai e o na tatala lea wanoa mo whai a o ngai talo sangai mai atunu i whafo. O suyo a o ngai o Torohanga, Greymouth, West Coast, ma le tele o vaenga o le South Island, lea ua tau whai moli mau i le uti uti o le whai numero o whai a onga. E se mai mata upu ta ua, to a tele o a onga lo tau sa ili whai a onga, mō mata upu wha tekonolosi. O se tasile ne o suinga na saumal COVID le nei tau sanga wha le awa onga le whanau o le suia o a onga online i time o lockdown. Tala nao le nei tae ao manuia le nei aso.